That's exciting. Listen and practice. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job, and sometimes it's dangerous. That's exciting. واتە ئەوە سەرنجڕاکێشە. لە زمانی ئینگلیزیە زۆر وشەمان هەیە بە مانای ئەوەیەت کە تۆ ئیعجابی خۆت سەرسوڵمانی خۆت دەربڕی بۆ شتێک. بۆ نمونە ئەڵێی It's nice. It's great. Cool. Exciting. Fantastic. Fascinating. Amazing. Awesome. زۆر وشەمان هەیە. That's exciting واتە ئەو شتە خۆشە. Hey, Stephanie. Hi, hello, Stephanie. I hear you have a job. بڵێ بیستم کە ئیشێکی تازەت هەیە. بیستم کە ئیشێکت هەیە. واتە وەکو بڵێ بیستومە کە ئیشت دەستکەوتووە. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. خەریکم بیرکاری ئەڵێماوە لە دواناوەندی لینکۆلن. High School واتە دواناوەندی. How do you like it? چۆنە بەلاتەوە? How do you like it? It's great, شازە. The students are terrific. Terrific-ish هەر بە وشە زۆرانی کەوتم. Awesome, fantastic, terrific. لە کوردیا بەداخەوە ئەم جۆرە دەربنانەمان کەمە لەوە چە بەشێکی پەیوەندی بە کولتورەوە هەبێت کە ئێمە زۆر جار ڕوومان نەهاتووە خۆشیەکانی خۆمان دەربڕین. بۆ یەکەمترین زاراوەمان هەیە بۆ بەڵام لە زمانی ئینگلیزیە کە لەوێ کەس شەرم ناکا لەوەی خۆشی و ئەجابی خۆی دەرببڕێ بۆیە زۆر دەربڕینی جۆرە و جۆریان هەیە لەوانەش terrific. How are things with you? شتەکان چۆنن لەگەڵ تۆ ئەی وەزعەکە چۆنە؟ How are things with you? Not bad. خراپ نییە. واتە ئەی تۆ مەبەستی ئەوەیە how are things with you? Not bad. خراپ نییە. I'm a firefighter now. ئێستاکە من کارمەندی ئاگرکوژێنەوەم. Firefighter واتە دژە ئاگرم. مەبەستی ئەوەیە یعنی پۆلیسی یان کارمەندی تایبەتی ئاگرکوژێنەوە. I'm a firefighter now. You know, خۆتە زانی. That's exciting. سەرنجڕاکێشە عەجایبە. Yes, بەڵێ. But it's a very stressful job. It's a very stressful job. ئیشێکی زۆر فشارهێنە ئیشێکە کە فشارت بۆ دروستەکە قەلەقیت بۆ دروستەکە. And sometimes it's dangerous. و هەندێک کاتیش مەترسیدارە. Sometimes it's dangerous. مەترسیدارە. That's exciting. Listen and practice. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job, and sometimes it's dangerous.